Thank you so much for joining us here today. Welcome to the channel. I think I'm haraway maramje karigino haragadi microphone se aina kuire se settings chum dabaduna maram oiraga vocal ze ipapazadaba leibe kana bakang do sounding budo ado finally se me duduna ngasi tawdai se nahan poll thaga khibudu matungina x ki reading x ne kari khalli khalaba khandabra natraga topada move on tawgarbra duna chingba si je most accurate je recent x kumbudo do malako hoi thaina gi x kumba yenge ju kasu pudi kai deko du oraga su aduna option je ahum thamasi abc aduga si matungda microphone je nungairamnina ayi wakhalda adum fazana to ina thaga ngamna wanage adum laira weekly ke kagi adudu su makhatana tawras aduna hoje tawda se x ki reading personal reading pamagadi makhada aigi Instagram ga aduga WhatsApp ka ani simongda mektada link ani mag yawbani mektada message hajan biro aduga makhatana payment da tawraga reading tawba yagani options pirage first option dina C, second option C, and third option C. I see oh maxi photo jeje thagla ani swai corner sida aduga dida yengo to khala and timestamp makhada yang ani yawdra sakslaga dum yimbe aduga 1k there. Thank you so much subscribers se henglai ge nungai tam da henga bisu nungai mina di ko imana bising da ha kan di mon ena gi dam tappe ko le ga di ha do I ki wakhal di tapmandi dum chang da chapmale duna I am harawi. Thank you so much reading towers. Okay, ahambada egi a group se ki tawrise connection je hoje amana namje thadok ning da bagi mong je ui ko mong ui tha adu erga su wakhal je regret ki ka ju yam ui ba amana namad effort thadan lagi ba adu erga su effort to reciprocate talk te haba gumbagi wakhalon ma chennai ko side ani maktagi song gi side te viewers e khali ba mi je e haina hair je e khan mi ge ko e ga isina khali sina haidi aidi maga ka hani tunggoina sum phajana kuina chapa pam gi bani sine bu ko khana chaina ba ka thoka jo wakhal da ka charang na ba lairaga su dum phajana kuina chapa pam gi bani adu wakhalon laire aduga a gi mi je edi x se mai wakhalon je dana yam awaba bi kana khanba uma layebu ko maga khangde khara toxic oi bagi magi sense da magi view da magi perspective da haire je ko magi point of view da sigi relationship se khara wagi ba monda mamana bi gi mating yaudra di paw phona ba ngam gi da ba du relationship oi bu ko admaina ui aduga magi wakhal da su ai je yam thuna nungshira male sigi mi sida wakhal je khanda hodre haina khanbada dugumba wakhal num si lebo ko aduna maje achum aran je ai je kaino khangdre tumina matam khara di lap thoga achum aran je kaino yenge adugi wakhal on edi lap thokna gibagi mong je mane uyebo ko ha relationship se yamna yam wai habdi haraga do khatang awaba dum side ani makta khana sena ko pa dum khara thokpa wakhal nuai ta ba je khara toiba male bu ko sije mi atopa duna khara hene yosam mi atopa di imana bani khangde imana bini khangde ko side piece amane yausalak padagi waje misunderstanding thokpa du mong sen mane uye bo ko nungdi nungsina yam pajana the lovers cards ju tare sida lovers card se tari se hedi phajan nungsine ko se amana amada hedi wakhalon je lan khana ba nungdi dum loi nungsina ba hedi x ina jo yamna khanja ba dum ba se oye ba ko provide tawningi songi damakta a gi damakta dubu karam khandano handa mi atopana wa haijan bagi mong tawe ko mi atopana mong da wa khar tamjamba khochamba marak ta kan communication eng sa hage da communication da khara yet pa kum khar yaw gi ba duduna karam ba da kai thajado no khangda ba do adune ba tois aduduna sigi situation jida ID achumba ma tu ta sena khangda ba ran ba mu ta sena khangda ba du gi maram de gi moy wakhalon jida thadokpa me ngam da ba move on tawge ju kadai adagi mu hanjana ji ju kadai adu gi wakhalon dum chappak lai ba do admaina uye bu ko aduga moy wakhalon jida tung da si je dum charak jahen adum kain yet laga dum lai bu do adu gi mong dum lai ni na hairi ba
emotional strength hai di sigi kai gumba sigi relationship se pursue do ni ga sigi relationships ta kongda ni khalla ga di emotional strength yam layo na hai ko abi de du later ga di wakhal yam wa bu khot pa ji thengna ga ni de gi sigi relationship ta lai ni ga di amo hanjan ni ga di kai gumba hanjan na ga di advice card ta hai ri ja adum wise man amo ina ko ai di ingna na wa ngang thu kanu mi ngo pau ko dom thu kanu mi na ngam bodo oina taraga ai ge bo wa mi ngo ha do kanu na hai ba ko edi mi yet ka da khot ka da mi le biduna ne basi gumba khar tar ise relationship se ani mukna khandi khanja bani na mai di pa kani hai na tai ko dunia do mai pak tara ga su sigi mai hek pak ki matung da yari ge di wanga ngano aduni sita tar ise ko thuna nushima labra habagi edi aije am I a fool to fall so fast adugi wakhalon je khar uye bu ko duni x na duni khali se maje action lokhot pagi wa khalon ji delay te kai na mo option khare de dum leba male maje aduga dum patience lagi ge yengi get mai khalle bu ko du ya de ya dragon to piyang lor hedi am kanna ai maje hanjana de ya de khote du mai ne am kanna khan bedina te ba du ga jo misunderstanding de gi lapthong na gi buduna thadok na bangam da ba aseng mam khang da ba e mana la le jo mi ngon da budi man lam ba dai ne khot pa dai ne mi na hairak budi mana la mane de hai ba du ga jo chap chabam khang da bu dui chap chaba khang da bu na dum move on tong ngam da ba adui mong da le duni a okay b singi ta tari se moi x se b gi x se magi wakhalon da hoji hoji gi wakhalon da ga dum ho bu de ga mai wakhalon je da si gi connection je da phajana pukning chang na ba di committed ogi ha be wakhalon su le le rakte ko hor ko de ge hona sida magi se edi pukchel seng bagi edi phajana pukchel seng ai mong da phajana lep ke habi wakhalon ju u de ko aduga magi happily ever after oge khot ke dugum bagi ju on ta reverse on tare ko aduna magi wakhalon da si connection ji gi matang da yam ka hena serious oina khanba na traga phajana maje maga phajan loina ge habi wakhalon je leite ba si gi action na khali je ko adu sondana bi wakhalon dana regret khade lay ko ai je magi feelings fight tauge tawne ngamde kana khanba di dum nuksire tawne dum ngamde khote na khanba ado mai amram da khanda bra dum khalli dum second thought lak pa regret khade dum lai ko mai matang sida do ai sum khamba da b na su khangdi khangmu male ba abdi b x se yam ka hena son sigi connection sida yam ka hena committed oi de na tra wakhal thawai chang de sum nga ki matam len bi type ta matam len ba je tabu dinu ai de do rega su serious oi da ba adugumba connection adugumba feeling je lay have na ching base khangdi khangma male ba bijina dorga su bijina dum khanda bangam da bage dum khallaga lay dum dum mong je uye ba ko dum tu brahmam da lay ram bagi mong da sigi card se the moon card se ko hadi brahm da lay ram bagi mong asiam je khangna dum nukshi bagi me na dum kahani mind nadi haidi brain nadi shije oida padabni ji khangaga ju heart china yaw ya da bodo aduguma mong da ko connection ji jo jikse dum samba ya da bi dum lay bagi mong da dumai lay re aduga makata ni yang bada sum patience yam lay rakki ko bi jina du bo son sai te ki just kahani curiosity ama ga loina na chang pa x sina ko haidi mi je no buje mi ano no khangning bugum ba type id mai je kahani ma jina kwai dau jano hape koina yenge kaina khan hape khangna yenge adugumba wakhalon da chen bako admaina ui aduna awaba je khara dum wagare duga mana ka wadre exina ko dum kani wakhali nu ngaina dum siloraga ama mai khan ba wakhalon da laibanina admaina ui aduga advice card sida yawre je sigi connection je da ne angak pa ma di future da habdi oithok ta ba habeja adum tung da ne ai sum kham tung da sigi mi sina sigi x na khara khalak pa khadang serious na khalak pa tanja ama lak pa yai ko du sigi tanja ji da b khali mi jing se ha sina ko b jing sina oina na thira chakhibu do ai ware da ai si connection ji da ai bu khan bi da mi du maram da ai ka do khal le do no ko na hadi ko ne relation lak pa ko na phajana mai khala ga chat khiba kan do adu kan do ina man khalak pa do hangi bena isem le dane kai ba
lyrics kaugre adubu ama lebene dani thamoi sengna emotion je yamna sengna pirabni sigi ex ida do mana yam ka hena thawai yaw do mong tawrabni na emotional strength budi hujik leire do matam khara gi matungda chatlage hena wakhalon je lakane ba adugi sigi chatlage ba wakhalon lakpa sidane ba mana kitang serious oin ka do adu kanda judgment je dudune ba lakdo judgment cards ha badi achum to baina chum phangni ara ma to baina ara ma phangani ha budune ba ko makatana kharabudi wagini waba haibje sumle dana wakhalon nungai taba khotaba ai di regular hai ta ne aibu aina nushibagi mate adubu su yaudaba kitan zo jo nushibideba mina miga loina bakanda wabado adugi chang kharabudi warni do ergasu last di chumbana joy agini dani bigi okay suba group C gini ko jing do se group C gi da tari se ahambada group C gi side te yeng aje ko side te yeng bese tari se dum phajana lover oina khanjari ko nungsinari na khalli wa khalonda ai gi nungsinaba mi ni hana khanjari adubu progress ti leitre ai gi feelings e mai mana ta sangsen mangamdre habegi wa khalon je leiye ko group C sida ado group C gi X gi wa khalon sida kamai legi ai di hona pe ab hona gi nei di ai gi effort hada gi ne dubu mana khandadi kai upai le adugi wakhalon da laye bako maybe si je kanom wa ma haina gi bada haibana ma du khan gi bana ma gumbo eba gumba ko se tari je mai thiba adugumba gi mo ma tai ba x sina ko maybe sida tari ba mong se chance ti laye bako chance lay habadi amuk hanjana ba amuk khangnarak pagi amuk sina pe chance lay di lay adubu chance kamai lege da habadi ahambada x ina hana nushirura buko x ina hana phajana effort hadare phajana yana bu khona bai di dumaina kharsileba aduga c sina kaya thawoi da khota ba duma tawbado aduga last c sina khanjara akanda c gi x sina mu o aina habaje aina jamna kuina haijabaje khotbaje kemta haidi effect laitram na to ge kholage kana khallaga adumaina pau tatna giba aduma x oibuko aduna future se hedi connection je hojing kahani lei salam dai gi lei bu hedi blossom torom dai admain lei ba adu erga su pause phone draga di oi thoi adu maina lei re ko si na pau phone ba ta mani monda adu ni aduga se tari se duga makhatani yeng ba se tari se advice card tu ju phajana do changjen bagi mong je kitang planning tor kitang phajana yeng na changjalo hai ma je kai na da hana kitang hurt oi gi ba hurt oi gi ba di effort se mem thada ra matung da bo reciprocate tor ta pokholak ta du mem duna hurt oi gi ba adu duna hek ai asem bedi khandi khanjai khole du kaina ga mon dak lona hai ru ba kanda mana ju wakhal nungai ta buduna ko mana khanja bu di he na wakhal nungai ta buduna hen gi bugi revenge kumba hai di am phatta ba sense bu dina ta bu ko ado nang no chengo da thawai nungai hen gi da bagi kaina khallaga yarakhi da ba yai ba du sigi relationship work tawning ga di phajana wakhal khandar ga planning tor ga hai singna loinau khairi bu ko sigi mi je wa kya ngang da bi da ko dum phajana hai singna loina ba du bathau tai na hai duga nusina kani duga sigi connection je mai pak pagi mo sign je piri ko kai gumba sigi relationship se phajana yengi chana ba ya bring gi khot ke hadi sigi mi ji ga chana bring e kana khalla ga di chana ni tungda su yamna tum union card se tare si union card se successful relationship oini abagi sign ne ba makata ni yenga bata mana wa ki bagi sign je kra oi ko relationship to lenga da ma emotional strength se phasana lai jaraga ai je kahani give up tawrege adum ai je si ki sida adum pursue kan hona ge khot ke tu magi feeling je amna di seng jabane ba sigi seng bagi sima ira duga ma je phanam asem bolaga su reciprocate sum tawrak mo sum lork traga di ma ju sauninga fare ai ware to oge man kan ju hara ro dosi bon khallaga sat khibane ba sat khibagi ni ko si se tuni lai ri se do ai sing na planning phajana tawraga mon daklona changlaga di abadi khangau da na phatlona ji changjang na abado phatlona changjalaga advice card changjang ga non tai changjalaga di planning to on hai changjalaga di ma do
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯡ ꯑꯣꯟꯕꯒꯤ ꯄꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯅꯨꯡ ꯑꯣꯟꯕꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯡ ꯑꯣꯟꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯗ ꯏꯃꯣꯁꯟꯁꯇꯣ ꯌꯧꯕ ꯅꯪꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯣ ꯌꯧꯕ ꯅꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯆꯤꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯅꯪ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯔꯣꯏ ꯗꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯨꯝꯕ khitang ayak wagumba khitang nungairo puni nungairo wagumba hairapugumba adugumba mongse uyebako ego ju khara lainagiba ego jina C gi side tagi laigiba malebako ego khara yawi ego yawbajina ju matam awonba ji lainebako ego ji maram de ju awonba laini adu maina tai aduga makata tarabada sigi feeling je fana fight tawsu dum laini obsession ama oina dum laibado ko aduni mapan thong uthok tabase sije yarige tawda pukning dane am khanjaraga ju mapan thong su uthok tabai monga ma yawribako aduna sije tawrige mi mathwai nongairo mi gi plan haidi pok sak pok tawbodo aduduna ju magi plan sak pa hemalaktana ju mina chatkhirina ko successful oidrena khallaga aduna tarje aduna feeling sidi am sengena hanjan ta laire regret khar lai C gi side ta ko duni makatana yengabada magi pukning yamna fight ready to fight ki mong da lairebo ko aduna kaigum patona hanjana je khola je haru bakandadi yara oi aduna kitang loinarga haina singna man ngangi do taraga ahamda waini let's be friends justina je khotsi dum paw phona je kana khallaga adman adugumba mong da haibo ko daklauna koina je khola je hanjana je dugi wadu daklo haijan bida just sum paw phona je khona je du kana haraga yamna tapna changsang ga da gumba relationship ne bisi aduni aduni mai wakhalonda ma je kaigumba dakna hajalu taraga di changsalu taraga di magi ego ne hena yambra ai nuksib je adu ki confusion changkare mas aduni jibuki C gi X ki readings thank you ngasi gi reading sida loire makhatana adum atei pol thagala pokholak pada natra community tab to ina question di karamba tawsi khochi harapda mayam gi input pibiro aduga matungina tawrasi bye bye